king makuya da pangasabi, king makuya da paragraph. In ginuta mo ng Kristo, pigmulalande ring tao, uli na ning adwang sangkan. Adwang sangkan o ba't pagmulalande ring tao, in ginuta ng Kristo. Muna, may pagmulalande king kayang pamanaral. Kadwa, pagmulalande king kayang pamangayap, pamagpakayap. Preaching and healing. O ba't mga pamulalala king pamanaral na ning Ginoo? Uling nga pong Ginoo, ing sasabihan na mo, katutuan. Truth. Ing katutuan natin niya sariling upaya. May kailangan i-sugarcoat in itself. Mamiyayang upaya. Mangailangan nanong teknik. Uling mismong katutuan, mayupayaya. In itself. Potang babiyemeng katutuan, ang timong katutuan, ating niyang daralang mapagpalayang upaya. Sabi nga na, truth sets us free. Andiyan masakit pero di dyan nakang kalayan ng katutuan. Potang din tao la mamamangha o di pa mamulalaki ka, king sasabihan mo, potagal lang kasi magsalita ka, huling tatakot ka, or ating kang panintunan favor o pabuya. Anya, ka masyadong maging effective. In katutuan, po tatakot. In katutuan, manintong pabor o pabuya. Truth is truth, and that is its own value. Yang kaulagan na ita. Yan in kaduang rason, ba't ding tao, may nga pamulalala, king ginuta mo ng Kristo, uli ning kayang pakayap, healing, the way He heals. Magpakayap ya, uling uling malunusan niya. Ating niyang compassion. Malunusan niya. Magpakayap ya, uling lulugod ya. Ing lugod ami katawang tao. Lugod ameging konkreto. Konkreto king kayang gagawan. Mga pamulala na ring tao kaya, uling he was willing to go all the way para mo pakayapan ining tao king kay katamong ibanghelyong eni. Bang maging malaya ya kining marok ay espiritong manalipan kaya. He is willing to go all the way. Why? Because he loved the person. Because he has compassion on the person. At po tamang ibaboy lugod, wari, gagawin mo lahat para lamang maging malaya ang iyong minamahal. That's precisely, anyaring tao, mamamanghala, kingapong Ginoo. So those are the two reasons why people got astonished with Jesus. He spoke the truth and He lived love. Sasabihan ng katutuan at babiyaya ni ing lugod king kayang piye. Ing katutuan at lugod, potang miyabe la ring adwang aren, atin lang alananggang upaya. Istong ing lugod at katutuan miyabe la marakalya apalayang tao. Pero yung mumunan dining dapat lumaya. Potang miyabay yung katutuan, ampong lugod, yapin yung kay katang sarili. We have to liberate ourselves. At kailangan tanggapan ng katutuan at itang lugod. Bangkanita, automatic. Lumaya tamo. Balo tamo po yung sarili tamo. There are a lot of things that enslaves us. But we have to allow truth and love. Nang sa ganon, tayo maging pankanita, lumaya tamo. Doon ano man itang manalipan kay katamo. Amen.